Mbahaye ikaze bakunzi b'Inganji Rwanda. Uyu munsi turavuga ku rujijo ku gasanduku k'umukara k'indege ya Habyarimana nyuma y'imyaka 27. Icyo raporo ya Dukri igaragaza. Imyaka 27 irashize. Urujijo rukiri rwose ku ihanurwa ry'indege Falcon 50 yari itwaye Perezida Juvenal Habyarimana na mugenzi we w'u Burundi Cyprien Ntaryamira. Mu mugoroba w'itariki 6 Mata 1994 ahagana saa 2 n'igice, Perezida Habyarimana Juvenal wari kumwe n'abantu 11 bavanye mu rugendo i Dar es Salaam muri Tanzania bahuye n'isanganya ikomeye bw'indege yari batwaye yaraswagaho ibisasu bibiri byo mu bwoko bwa misile. Mu guhanukirwa mu busitani bw'urugo rw'i Kanombe hafi y'ikibuga cy'indege ntihagira urokoka. Ikirere iyi ndege yarasuwemo cyari kirinzwe bikomeye kuko gihereye bugufi n'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali. Giherereye kandi hafi y'ikigo cya gisirikare cya Kanombe ndetse n'urugo Habyarimana n'umuryango we bari batuyemo, ku buryo bigoye kwiyumvisha ukuntu umuntu yari guturuka Ikantarange akaza kurasira indege y'umukuru w'igihugu mu gace kari karinzwe gutyo, kuko kabarizwagamo uburinzi bw'ingabo z'umutwe witwaga Garde Presidentielle warindaga umukuru w'igihugu. Hari kandi n'ingabo 1000 za FARC zari zikambitse mu kigo cya gisirikare. Abasirikare b'Abafaransa n'Ababiligi nabo bari bahafite uburinzi bukomeye. Igiteye urujijo kurushaho ni uburyo ibimenyetso byose byashoboraga gutuma haboneka umucyo kuri iryo hanurwa ry'indege byagiye biburirwa irengero mu buryo budasobanutse. By'umwihariko agasanduku k'umukara black box cyangwa boîte noire kazwiho kubika amakuru y'ingenzi y'ibibera mu ndege. Agasanduku k'umukara gashyirwa mu ndege hagamijwe gufata amakuru yose y'urugendo rwayo, kakorohereza abakora iperereza kumanuka cyangwa ikindi kintu cyabaye mu gihe cyose cy'urugendo rwayo. Aka gasanduku kabasha kubika umuvuduko w'indege, ubutumburuke, umuriro wa moteri n'amajwi y'ibiganiro by'umupilote, icyavugirwa cyose aho batwarira indege, ibyabaye byose mu kuguruka kw'indege n'ikindi cyose cyakorewemo. Urujijo rwa mbere ku gasanduku k'umukara mu ndege ya Habyarimana rwatangijwe na Captain Paul Barril, umujandarume w'umufaransa wayoboye umutwe wihariye ubarizwa muri gendarmerie uzwi nka Groupe d'intervention de la Gendarmerie Nationale. Uyu tariki ya 28 Kamena 1994 yahamagaje abanyamakuru i Paris mu Bufaransa bereka ibintu yavugaga ko ari agasanduku k'umukara bakuye ahaguye indege ya Habyarimana. Byari byoroshye kumwizera kuko ari we wari umaze iminsi ahawe ikiraka n'umugore wa Habyarimana ngo amukorere iperereza ku hanuye indege yari itwaye umugabo we. Ntawamenya irengero ry'agasanduku k'umukara Barril yerekanye. Gusa mu gitabo Cover Up umwanditsi Damien Comfort yavuze ko ibyo Barril yeretse abanyamakuru atari agasanduku k'umukara ka Falcon 50, ngo ibinyamakuru byemeye buhuma ibyo yababwiye. Tariki ya 10 Werurwe 2004 haje ikindi gihuha cy'uwitwa Roger Lambo ngo wahoze ari umusirikare wa Loni wari ushinzwe iby'ingendo z'indege ku kibuga cy'indege cya Kanombe. Uyu Lambo yavuze ko agasanduku koherejwe i New York ku cyicaro cya Loni mu 1994 ubwo indege yari imaze guhanurwa. Iyi nkuru yaciye igikuba muri Loni. Kofi Annan wayiyoboraga avuga ko ari ubwa mbere yumvisha ayo makuru kandi ko nta kuri kurimo. Nyuma y'iminsi 2 Le Monde yatanze amakuru y'inyongera ku nkuru ya mbere ivuga ko ako gasanduku kamaze kugaragara koherejwe i Nairobi kakahava koherezwa i New York mu ivarisi y'abadiplomate. Le Monde yavuze ko ako gasanduku koherejwe katarangirika, gafite nimero zikaranga n'ibimenyetso by'uruganda rwagakoze, ngo koherejwe ku mabwiriza y'uwari ushinzwe iby'ingendo z'indege ku cyicaro gikuru cya Loni. Loni yahise itangira iperereza ryihuse, iza gusanga hari akabati kabitsemo agasanduku k'umukara kanditseho ko ari aka Falcon 50 yari itwaye Habyarimana. Byasabye imbaraga ngo Loni isobanurire uburyo ako gasanduku kageze mu kabati kayo. Iza kuvuga ko ubwo koherezwaga i New York abari bashinzwe banzuye ko atari ak'indege ya Habyarimana kuko kari kakimeze neza bitandukanye n'akarashweho ibisasu, ngo niyo mpamvu bagahishe mu kabati bakagafungirana kuko bumvaga nta kamaro kagifite. Isesengura ryarakomeje. Loni itegeka ko hakorwa iperereza ryimbitse kuri ako gasanduku bakamenya ibirimo imbere. Igitabo cya Damien Comfort kivuga ko ikiraka cyo gucukumbura ibirimo imbere cyahawe ikigo cyo muri Amerika cyitwa National Transportation Safety Board. Iperereza ryatangiye tariki ya 16 Werurwe 2004, ibyavuyemo bishyirwa ku rubuga rwa Loni tariki ya 7 Kamena uwo mwaka. Byagaragaje ko amajwi basanze kuri ako kuma ari ay'abantu bavugaga igifaransa ariko bavugiraga ku butaka batari mu ndege. Banzuye ko ayo majwi yatafatiwe mu ndege iri mu kirere, bityo ako gasanduku atari ako mu ndege Habyarimana. Umunyamakuru akaba n'umwanditsi w'ibitabo Patrick de Saint-Exupéry
muri Mata 2009 mu nyandiko yanyujije muri Le Monde yavuze ko umwe mu bayobozi ba Air France waganiriye n'umucamanza Jean-Louis Bourgueri yavuze ko agasanduku k'indege basanze muri Loni katoraguye i Kigali ari ak'indege ya Air France Concorde 209 yari ifite ibiyiranga FBVFCA. ntabwo havugwa uwataye ako gasanduku i Kigali. Muri iryo perereza sosiyete ikora indege yo mu Bufaransa Dassault yemeje ko indege ya Habyarimana yahanutse agasanduku k'umukara kayo kari gaherereye imbere aho abapilote bicara. Dassault yatangaje ko indege ya Habyarimana ikorwa bwa mbere mu 1980 yagurishijwe ku munyamerika ifite agasanduku k'umukara. Iyo ndege yakorewe mu Bufaransa yuzuye ijyanwa mu kigo cya Dassault giherereye Arkansas muri Amerika gukorerwa imirimo ya nyuma, ari naho bashyiremo agasanduku k'umukara. Raporo ya Ducre ibivuga iki? Iperereza ryerekanye ko ako gasanduku k'umukara kari mu ndege ya Habyarimana katigeze gahindurwa na rimwe. Iyo ndege mbere yo kujya mu maboko ya Habyarimana yanyuze mu maboko y'abandi bantu, ariko ngo nta na rimwe agasanduku kayo kigeze gahindurwa. François Munyarugamba wamaze imyaka 35 ari umutekinisiye mu by'indege ku kibuga cy'indege cya Kanombe, nawe mu gitabo cya Damien avuga ko bitari gushoboka ko indege yemererwa gutwara perezida itagira agasanduku k'umukara. Ati icyemezo cy'ubuziranenge ni ikintu cy'ingenzi ku ndege z'abakuru b'ibihugu, kandi icyo cyemezo ntiwagihabwa iyo agasanduku k'umukara katarimo. Ikindi nicyo kintu cya mbere kirebwaho iyo bari gusuzuma iyo ndege. Tubanza kureba neza ibijyanye n'agasanduku k'umukara tukabona kujya gukora iby'imikorere y'indege. Ubusanzwe indege zimwe na zimwe zigira agasanduku k'umukara kamwe nk'akajugujugu, ariko Falcon 50 zitwara ba perezida ziba zifite udusanduku tubiri. Mu gihe utu dusanduku tutarimo nta cyemezo cy'ubuziranenge yahabwa. Raporo ivuga ko kuwa gatandatu Mata 1994 saa 3:30 z'ijoro Colonel Jean-Jacques Maury wari umujyanama w'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda yahawe amabwiriza aturutse i Paris yo gukora iperereza ku cyateye impanuka. Raporo ivuga ko umusirikare wa mbere wageze aho indege yaguye nta nyandiko zigaragaza ibyo yahabonye. Mu 1998 Ubufaransa bwashyizeho komisiyo y'abadepite yo kwiga ku ruhare rw'icyo gihugu muri jenoside yakorewe Abatutsi. Mu bahamagajwe n'abadepite harimo n'uwo musirikare wageze bwa mbere aho indege yaguye. Uwo musirikare yavuze ko yagiye aho indege ya Habyarimana yaguye agiye gushaka agasanduku k'umukara, akaza kubivamo ubwo Lieutenant Colonel Maury yamubwiraga ko iyo ndege nta gasanduku yagiraga. Raporo ivuga ko hari abandi bantu batanze ubuhamya mu 1998 bavuze ko nta gasanduku iyo ndege yagiraga. Raporo ya komisiyo Ducre yerekana ko hari umwe mu basirikare bashinzwe ubutasi w'Ububiligi ari nabo barindaga ikibuga cy'indege cya Kanombe ngo wavuze ko yabonye ako gasanduku mu ndege yahungishije umuryango wa Habyarimana nyuma gato y'itangira rya jenoside muri Mata 1994. Aha naho nibasobanura neza aho ako gasanduku kari kagiye. Icyakora byashoboka ko ako ariko bariyeretse abanyamakuru muri Kamena 1994. Agasanduku kagiye he? Uwari uhagarariye ishami rya Loni rishinzwe uburenganzira bwa muntu mu Rwanda, Denis Segi, we yigeze kumena amakuru y'uko agasanduku kaba kararigishijwe n'Ubufaransa, ajya kubibaza ambasaderi wabwo. Raporo Ducre ivuga ko Ubufaransa bwabwiye ambasaderi wabwo mu Rwanda gushwishuriza Segi buti umusobanurire neza rwose unatangare cyane uti guverinoma y'Ubufaransa si ifite agasanduku k'umukara k'indege ya perezida yahanuwe. Uti ahubwo mwabaza guverinoma y'abatabazi hakiri kare. Aho indege yaguye mu rugo kwa Habyarimana harindwaga n'abasirikare bo mu mutwe urinda umukuru w'igihugu, byumvikana ko ari nabo bahageze indege ikimara kugwa. Mu bandi bigaragara ko bahageze kare harimo abasirikare b'Abafaransa bari bamaze guhabwa amabwiriza yo gukora iperereza ku ihanurwa ry'iyo ndege. Muri Mata 2018 mu kiganiro cyihariye igihe yagiranye na Guillaume Ancel wahoze ari Lieutenant Colonel mu ngabo z'Ubufaransa zagiye muri Operation Turquoise mu Rwanda, yavuze ko nawe mu isesengura ryabo n'Ubufaransa aribwo bwatwaye agasanduku k'umukara. Yagize ati kubera ko indege imaze kugwa bahawe itegeko, hari umwe mu basirikare ubu ni general mu ngabo z'Ubufaransa arahita yimenya wari uhari, mu bigaragara nawe warigishije agasanduku k'umukara. Si ukuvuga ko bigaragaza ko Abafaransa bari inyuma y'icyo gitero, ahubwo byerekana ko bakoze ibishoboka byose kugira ngo basibanganye ibimenyetso. Gusa kugeza n'ubu navuga icyo bari bamukuriye bamutumye aho iyo ndege yaguye. Ancel kandi avuga ko bayatari Abafaransa batwaye ako gasanduku kaba kararigishijwe n'abasirikare bari bashinzwe kurinda Habyarimana. Kuboneka kw'ako gasanduku kwagombaga kugaragaza aho ibisasu byahanuye Falcon byaturutse, iby'abapilote bavuganye mbere y'uko indege ihanurwa, urugendo yari imaze gukora n'ibindi. Ndabashimiye cyane. Umwanditsi w'ibitabo Alex Kagame agira ati basomyi ni mugwire.
nanjye ndagira nimukore subscribe ku Nganji Rwanda.